Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang berbahagia ini kita telah dapat memulai acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pengakhir zaman yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati kelahiran beliau beserta al sahabat beliau sekalian. Selanjutnya kata-kata penghormatan kami kepada Bapak Ketua Komite Sekolah yang sudah bersedia hadir membantu secara moral kepada kita semuanya sehingga kita bisa terlaksana pelaksanaan Maulid pada hari ini. Selanjutnya penghormatan kami juga kepada